Anyang laki din! Oh, si kamot gaya mare, nagapong ngay. Ay, nagapuak man dyan ni Madam Anita, Mare. Ha? Apay? Nagpalaba man ni Madam Anita? Wan, Mare. Kurtina matlas kada bedsheet dagiti impalaba na kanya. Hay, naimbag ka pa'y. Tadaman na ngayab ka nagpalaba. Siya kat awan pa iya. Kunak man na nagpalaba ni Madam Gina kan kay di Sabado. Nagkapuak ije balay da itay. Napan ko sinaludsod na nagpalaba. Ngamla ko na nga inton Martes kanulangan. Tabasit pa'y timurangga. Kasta ka di? Kat sana bali ata manulaang mo't nga aldaw. Parikot ko nga ro ti pagbayad ko man ni tilending ko inton Lunes mare. Iso nga agparparikuta kiti kwarta ita. Ha? Namnamaag ngamin nga agpalaban ni Madam Gina ita. Ngamsan mo't gayam. Ipautang ko laangan kan katitangdan ko itay kumare. Ha? Sana bali, ta saan ko pa'y langmat ang masapol. At dati sweldo nila kay ko iti construction. Iso pa'y laang ti aramatan mi. Ay na, agyaman na ka talaga kumare. Agyaman na ka talaga. Sana bali, tanog palaban ni Madam Gina. Kat bayadak asigot ti utang ko gan ka. Thank you. Kasla na bambanog kaaan siyang. Ne, si kamot gayam Sonya. Ay, nabanugak ka talaga. Oh, napanam ayata kas taunay abannog mo. Nagapuak iti balay ni Madam Anita. Napanak na kilabada itay bigat. Nagado ti linabak iso na banugak. Una yan, Mare. Kaslawan ngamin sa bali ang mabalin mo apanggad ang taan ano sam ti makilablabada. Anya? Apahay, saan aya ang makapaibaba iti dayaw ti panakilablabada, Mare? Ha? Kasano ko ma, ama ka pa ibaba iti dayaw kat natalgad mat daya trabaho. Anya lakit din. No siyak ti makilablabada. Ay na, sigurado akas taunay abain ko. Ha? Angam sa bagay, saan mo nga mo ti agbain? Agpada kayo kanibakla. Ne, sabalin sa mo tan titurong ti saritaan, Marisonya. Ibagpagaklang ti pudno, ansyang. Makapaibaba iti dayaw ti kasta at trabaho. Apay akas na ti bagbaga da ason niya ken kapakit. Tsak man amo daya babae. Para kano kan kuana kat makapaibaba iti dayaw ti panakilablabada. Anya? Naku na napay, ang nagpadaan mi kano kinibakla saan mi kano nga amo ti agbain. Dikit di agyaman, tada na talga da trabaho na akas food server ijay ili. Apay anas ken pay lang nga aguyaw. Saan anakaskas daaw lakay? Imalaan na ngay kumano saan nga iti inana. Kasday mo't lang tiugali ni nana mo na, nakauyaw. Kunamlano aday pampanakal day tibiyag. Day tangarod kat, naglaing dang agsao ken aguyaw. Ngam awan met ngarod pakakitaan. Anya lakit din. Kaano nga imbaga ni Sonya day taken ka, mare? Idi na minsan lang ang nasabat ko iti kalsada, Mari. Ay lakit din. Anyangin ko mati nakababay ni ti panakilablabada. Tawanan pa'y na Sonya at yayan. Naglaing harap nga agsaw, nakauyaw pa'y. Naimbag kumamat, ng mga opisina. Tapos na ito ser-serbi na nga guyaw-uyaw. Salbag. Bay amon, Mari. Sa bagay, awan makaabak iti tao na pakumbaba. Ay pudno day ta, Mari. Isu nga ure, uyaw-uyawon na ti panakilablabada ta. Ayos sila ang. Wen sa nabale, tawan mo ti dakis nga raramidan ta. Marangal na trabaho yon. Anya lakit din. Oh, apay kasta tilaga manakaw. Nagsarita kami ngamin ni boss itay nanang. Kahit anyagay tinagsaritaan yaw anak kaw. Ada ngamin mapukpukaw a 2,000 ije ka ha. Kati itudtudo dagiti kakaduak.
Siya kanu tinangala. Anya, ay kat imbagam ko maaasan asi ka. Imbagak nanang, ngam ipapilit naman. Kat, anya ngay ngarud ita. Ay, nakuna na ngarud nanang, ngaging ga katapusan la kanun ti panagtrabaho kay di restaurant na. Anya, ay kat kasanuta itaan. Sa dino ti pangalaan ta iti pang inaldaw ta, lukas ta maikat kan iti trabaho. Mangsapulak langin iti sabali nanang. Itapay laeng, mangsapulakon, iti kasta, apag isuntuin ton katapusan. Ay una yan dagita kakadwam, salbagda. Tapay, nakita da si katinagala iti 2,000, ta si katintududa. Husto nanang, sana bali, taado mo ti trabaho ang mabali na pagserkan. Anya lakit din. Amo mare, tunggal lumabas sa kijibalay na Sonya, adalat tama di balkonda agtugtugaw, kabayatan ti panagpaypayubyub na ti sigarilyo na. Ha? Kasta ka di, Mare? Wen mare, panagkunak awan trabaho na ita. Ay, wanya agpaiso niya. Idemat kat inaldaw arumrumwar. Naikan siguro iti trabaho na day jay. Ha? Siguro, ang damanin naramid na iti pagtrabahuan na. Anya? Iti nga min nagtrabaho iti panganandaan ti ising iti. Isu ana ikat, tanatiliwan ang nagtakaw iti kwarto iti kahada. Ay, wan anya. Ada nga agpaiso ti kastaan ng ngagko ide. Katuan mat, agtatakaw tawanan bay na babae. Sa aguyaw-uyaw kat adomat gayam ti pakais-istoryaan na. Anya laki din. Nagpuskol nga ro ti rupa na. Nauyaw, ngam atid tugma ti ima na. Ay, kasjay taramid ang nakababain. Salbag! Nakadamagang mat iti day talakay. Naibaga ni Punsyo iti kalman. Iti nagiinom kami iti tersiya na ni Manang Magda. Iso kano ana ikat iti trabaho na, gaputa na gala iti 2,000 ijay kahada. Kunakon kat, pudno ti atap ni bakla kan kuana. Ha? Mas daaw ni bakla tatunggal lumabas kano ije balayda, kat adalang ije balkondang agsigsigarilyo. Naikat nga ro iti trabaho na. Uyaw-uyawon na kami kini bakla, gapo iti panakilablabada mi. Anya nga ita, mas nakababain pa iti pakais-istoryaan na. Iso nga ro day tati imbaga kini Punsyo. Uray isuda, kat ado ti saan da akayat nga ugali ni Sonya, agraman ti inana. Nakauy-uyaw da, naglaing da nga agdilaw. Uyaw da nga uyaw, nga mas nakababain mo ti aramid da. Dayjay mo't nga ina ni Sonya, ure ammo na abiddo ti anak na, kasla kanunungan na pay. Siyempre, aginada nga road. Nang runa no maipapan iti kwarta, ay kat kanunungan na talaga, uray saan anasayaat. Anya lagi din. Agkita tangarod inton malam ijay town ha. Bye. Asino ti kinasarita mi ti cellphone mo, anak ko. Ay, kwa, ti may sa friend kong agtrab-trabaho ijay town. Agsarak kami inton malam ijay magsaysay nanang. Anyat kayat mo asawain. Kat, anya ngay nga rod nanang, balik sa dating gawi Anya ngay nga rod, katawan mo't pagtrabahuak. Ijay pay lang nanang, kabayatan nga agbirbiro kak, iti daduma trabaho. Sige, adakin ka day ta anak kaw. Gamnay agan-anad kayo iti gayam maw nga ibagbagam. Kitain yaw, dagiti lalaki pagpabayadan yaw. Ay, ni nanang mat, amangan no anda makangag kada kayo. Anyan tulangin ti may bagada.
anyat gataga masod niya. Gumatangak man iti 50 pieces a face mask. Nay, nagadumot at the face mask agat gatagam. Ano nga iti nagadwa face mask? Anya lakit din aya. Mabalin mat nga ilakwan naklaangan tata. Sana kasta nagadupay lang nga sa ludsud yun. Anya? Di kay pala pagyamanan nga umayak gumatang. Nagadupay lang nga sa ludsud yun. Wala, saan man latan, kukwam lang day tala ko nga face mask. Ha? Inak gumatang ija sa bali at tersena. Ha? Salpak ka. Sa dino ti papanam kat rumabiin. Bibiyang mo kuman no sa dino ti papanak, ha? Ne, nagunget kan. Damtamagag lang niya. Agunget ka mo. Wah! Agpada kayo lang kanila kay kulas ang nagaduti sa ludsud na. Asina. Kasano nagpaling nga ado ti sa ludsud ko? Kat may salaang man. Nung sa dino ti papanam ko na kaya. Naka-make up kamot ngamin, iti nakapuspos ko, saka naka-face mask. San una makita ti make up mo? Kat, anya kumaita ti bibiyang mo, ha? Ay, sorry, adi. Ha, napudot nga dangos ti ulo niya. Hay! Di ta kamlaangan. Nasabat ko di kalman ni Sonia nana. Naka-make up mat. Sa dino ti pagtrap-trabahuan na. Ha? Salsalod-sudag. Ngam nakaungat kat kanya kon. Apay nga men nga investigador ka aya. Anya? Apay nga men amasapol nga amuam no sa dinaw ti pagtrabahuan na. Manakibiyang kamay. Oo na yan. Dakas gaya mi tantag salsal. Ay, ang salod. Nyam dati ang iwatan. Anya? Nyap. Tibabanggan eh. Da kayo nga agina. Na kayo uyaw kayo. Uyawan nyo ti pan nakilablabada mi ken ni Mari Ansyang. Sa ita, asal salud-sudag lang no sa dinong ti pagtrabahuan na. Makaungot kayo. Nyam da ito eh. Ay basta, it's none of your business. Maawatam. Naimbag man ta saan nakaakinatawaan manan idinagra na kayo, kumare. Nakaskas daw nga rin kumare. Ay, at damot imit ko iti amureng, anapan ko inala, ija ayan ni Madam Juliet. Ni, anda pa'y gayam lalabaan nga imot mo. Imbes akanayon na akatawaan ti panakilablabada ta. Siguro, hindi na adda trabaho na dayjay. San siguro itan? Nabutawan mo itong trabaho na. Sa dino ngay nga ta ti pagtrab-trabahuan na ita. Tanak ko namot akanayon arumwar iti rabi anak nga make-up. Yaman na mo kumare. Sinaludsod ko, yung kasta unay nga unget na. Uray ti inana, nakaunget kanya kaya di sinaludsod ko. Oo na yan. Taapay nga ta. Apay dakasan ti agsalsal ay isti agsaludsod ita. Anya laki di. Apay, saan nyo nga amuno sa dino ti pagtrab-trabahuan ni Sonia ita? Bakit? Saan ta saan damot nga ibaga lakay? Sinaludsod ni bakla ngam nakaunget dapay kan kuana. Kit no nagsubli iti sigod da trabaho na iti. Anyat kayat mo asawan, Berto. Aday jay 150, aday jay magsaysay. Ijay ayan ti pagdisdisplayan dagiti babae ang mabaybayadan. Anya? Nakaamamot iti dayta? Na, kat no namin ano analabsan da goryo ang nakadisplay ijay. Ada kadwa na abakla agayem na kano. Anya? Ay una yan. Isumat lagayam, akas ta unay nga unget dano adag saludsod kadakwada. Katuhin, nangro na ti inana ay, kapadpada na. Una yan dadya bakit mo na. Apay mo't nga itultulok na ama panagtrabaho ni Sonia iti kasdya klase ti trabaho. Kaslawan da duma pang gadan naman. Kat,
Easy money ko naman. Easy money ngam kasukat na mo ti dayaw na. Anya lakit di. Amo kun gayam kumare. Anya ti amumon. Amo kun no sa dino ti pagtrab-trabahuan day jason niya. Ha? Asino ti nakadamagam? Sino pa'y ko ma? Ikaw ti chismoso alakay ko Namin ano kano, anakit kita ti kumpare na naka-display di magsaysay. Ew, ti awanan bain. Anya? O relating bakter amin na dut-dut ko, Nak, kundi uyaw nga maya. Ay, inayan pa ito. Nakaraariyo mga ruti trabaho, sirig-sirikan ta. Ay, inayan. Day tangarod mare. Nasaysayat pa'y timapan makilablabada, ngam timapan agpabayad iti ure asino dita. Agkakwarta laeng. Iso mo talagayam makanayon ang sumipnget, ti panagruar na. Tagayam, ija magsaysay, ti pagdisdisplan na. Hay, salbag babae. Nagmaya laki din, adurabon tingiwat dang agina. Anya laki din. At tao tigat-gatagam si Kasunya. Ni, saan ko pailangan nga imbaga tigatangag ngam yaw awat yun day tamay sa box of face mask? Kado ka na yun mat nga iso tigat-gatagam. Apo! Ha! Ang hindi di ka pailaan. Di kakit nga awatanan. Tapno at da usaram a face mask ija pagdisdisplam. Tapno sanda ka mailasin nagitao ya. Aguray panawang kay manlaang. Ay, sonya ya. Iso matlagayam akas taunay apong tutyo nga agina. No adag saludsod, no sa dino ti pagtrap-trabahuam. Tagayam, illegal. Anya? Tapno amo man niya. Di pa na kilablabada. Legal at trabaho day dyan. Marangal in Tagalog, you know? Ngamday ta trabaho, amapan agpampabayad iti asino la dita alalaki. Tapno agkakwarta ka laeng. Dahil ta, di sana marangal. Mauawatam ti bagbagak. Ay, sardagan nakman si kaabakla. Ang mga nanya pa ti maaramid ko kan ka. Ampay ti ko na mabutengak. No! Si kakit ti pagbutbut nga kon, salbag ka. Naglaing ka nga guyaw. Karaalig mo ti trabaho. Ew! Shoo! Nakakadiri kang babae ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Kunak man no umay ka ita ijabang kag bakit? Saan pailaan lakay? Ha? Inton bigatan nga umay katulungan iji bangkag. Adati na patag-apagnak ita iji ili. Anyat mapan mo aramiden ijayaya. Nagadulaki din asaludsod mo Mario. Di kalata nga urayon no anyat isang put ko inton malang. Anya? Ala, ingkan iji bangkag. Anong usam asi kapay lang timapan. Jak pa'y makaumay. Sige. Inak nga rudan, lusing. Kapanamgay, Luseng. Nakasukat kamay. Mapanak ija ili nana. Mapan ko man pick upon ti order ko arelo kan bracelet. Relo kan bracelet? Wan nana, in order ko iti gayam ko nga dayi Manila. Kasta ka day? Ay, nagpipintas day gijay arelo nana. Nginginaan arelo kan bracelet. Gumatang kay ito iti lakok Ay, katwa na. Lakit di ta magustuak ken ada kwartak. Adda nana, anya laki din. Kit ala iyag munto dito'y balay tagkita ak no ada magustuak.
Wana na, yag kunto inton bigat. Maala nga ron labsan kayo pa'y. Anya? Dayta tinapan mo innala, ijay ili, bakit? Wan lakay, relo, kan bracelet. Na, an-anon ngay dayta? Hay, kat isot ilutok akanan tayo, Mariaw. Salbag kide. Ilakok alangan mat. Ay inayan ito. Anya? Damagampay langon, anwag. Alangan mat nga ilutok. Kasila saan ka ngagpampanunot? Ay, una yan, Lusing. Ala. Sapay la ko mga rod, tamailakom amin dayta. Kahit, manungay ti impuunam iti dayta. Dakkel agat at ti impuunak iti daytoy alakok lakay. Nasurok at 30,000 ti inggatang ko iti daytoy. Ah, Nangina dagitoy alakok arelo kan bracelet. nagnginamot tayo. Nangina adita branded. Saan nga imitation akas lalako ti Taduma? Local, iso analaka. Ala. Rugyam nga ruden ti agila ko, tapno kumita kamait. Ket maisubli ti impuunam. Oh, anya na. Ada ka din tinapili yung arelo kan bracelet? Daytoy laeng rilaw ti gatangag, Luseng. Dayta ka di black. Wine, kamanungay daytoy. 1.5 lang dayta nana. 1.8 kuma, ngam gaputa da kayo, iso nga ure 1.5 data na. Ay daapaw, nagngina si ka. Ang sa bagay, branded makidi Ay wala na, branded amin alakok. Ti bracelet ngay nana, awan ka din napiliyaw. Ada nga mawampay kwartak. Iso nga uray daytoy rilupay laang. No adan tumanan itad dagiti anak kaw, sak tumanan gumatang. O sige nana. Mala, mabiit laang, taala at tibayad kaw. Ay na, mare. Pasensya ka. Awan pa talaga ti kwartak ita. Ha? Sa nabali, tadupay mo tayo relo, ken bracelet, asaan mo analako. Gumatang aktulat ta ka din, ada kwartak. Awan pa talaga ita. Manupay lang amin tinalakok, manipod ginatang ko dagiti mari. Ay, nagrigat nga aglako. Nangina ti panangilakok, tanangina mo ti puunan na. Nairanamat ngamin nga awan kwartak ita. Ado ngamin tinagastusa ka lagi tinapalpalawas ngal daw, mare. Uray, ipautang kulatan mare. Uray, inutam abayadan. Ha? Wun mare, no ada kwartam, uray, mangtad ka, inot, kasjay. Oh, sige, natay-tati ko na, mare. Tay black man nga rutitad mo kanyak. O sige, mabait lang nga, talaok iti box. Uray agan ano ka kumare, awan at talaga ti kwartak ko naktumet. Si kakit dimot kumare, italaang nga ilakwan ka, di ka pa'y gumatang mo. Ibagbagak ti pudno kumare, no adda kwartak, gumatang ka talaga, ngam awan met nga rod. No kayat mo kumare, uray ipautang kulatakan ka. Ha? Wun mare, uray inut-inutom latan abayadan no ada kwartam. Sigurado ka? Wun man kumare, siya kunti mangibagbagaya. O sige, ngam saan arilo ti alag Bracelet kanyak, mare. O sige, ayan na bracelet ti kayat mo. Tay color pink man, mare. Ay wana, mayat dayjay mare, maibagay unay kan ka. Nagpintas nga usaran tunggal adapaskan nga atendaran. Nay, ang damot ti kabarbaro a bracelet mo bakay? Ay, wanla kay.
impautang ni Mari Lusing. Ha? Adu pa'y nga mintila ko na. Saan pa'y ang nagatgatang? Diyak kumakayat nga agala tawan kwartak. Ngam na ko na namat nga ipautang na kanun. Kasta ka day. Ay, agan anad ka king kuha na bakit? Amumutin to ugali da di ako maring. Ha? Numaminsan mga minda di alusing. Kundi pa utang, ngaminton kuan, mapanakan to ichis-chismis kada kiti karuba. Padasan na ah. Sana siyak ti pagaramidan na itikas na. Durabag tingiwat na ko naktumat. Nagalas ti ugali da di ako maring bakit? Sana nakapapati da kiti, bagbagana. Una yan ti kastoy. Nagregat laki din ay ti agpautang. Ha? Taapay bakit? Anya man ang ti parikot mo? Dahil man agurya. Napanak iji balay da. Singsingirik ti utang na arilo. Kunakkan ko na nga uray inuton na ngam awam mo intad na. Anya? Makapasurot? Bakit? Idinapan ka nang isursur itilakom kadakwada. Sikan tinagkuna nga uray ipautang mo. Basta maksayan laeng tilakom. Iso nga ita nga awan pa'y pagbayad da. Saan ka kumamit nga agunget iti kasta? Ay basta! Makapungto takmat. Uray ko mamangtad dalang itilimagasot wano manong. Awam man. Diyak man amukan ka bakit? Panawan nakman dito si Kamaryo. Tama nga no si katipang ipapasak iti pungtot ko kunak tumag. Anya? May saka man. Awan lang nga rodon ti maitultulong mo. Nagadupay lang nga ibagbagam. Paraw! Imayak mare. Umayak ko magsingir iti utang mo arelo. Ha? Awan pa iti makalawas manipot inla akom tirilo kanyak. Ngamita, agsingsingir ka. Masapol ko nga men ti kwarta ita mare. Ay, pasensya ka, mare. Ngam awan pa maitid ko ita. Uray ko lang may inutag. Awan at talaga kwarta. Anya? Intun umay alawas. Barang ada masweldo. Magtirdak to ko, mare. Ay! Uuray tid kunto ti kagudwa. Lakid di ada masweldo, mare. Pakiuray mo latan. O sige, no day tati ko nam kumare. Day. Apay kaya kasta tilagam luseng. Ay! Big takas la napudot ti ulom. Napodot at talaga nana. Salpag kiti dagita papautangan. Madurab kon sa idan. Anya, asino aya dagiti pinautangam? Ni Gurya, imutang kanyak iti relo. Napan ko sininger, awmat intad na ure binting anak kami suot awan. Anya, Dahil mo't abakla, ultimo 5 anarayuma awan. Salbag at talaga ti amin a salbag. Marurodak man. anya, No amok la kumaan nagtitiwod dang agbayad iti utang. Kaya la kuman pinautangan dagiti awanan bain. Agraraman dang agrelo kan agbracelet iti nginginaan kat di da maggayam agbayad. magano awan kwartada, si kakit di mo. Makapapungtod da. Permiti babawik ang nagpautang. Ala, labsan kayo pa'y nana. Inak man dyan ni Glenda. Barang adamot maitad na iti utang na arelo. Anya laki din. Anya, uray sikawan mo't pagbayad mo, mare? Ni, apay ngay ama kaungat kamatan mare. Oh, nayan ti kastoy. Nagapuak dyan ni Guria, awan intad na. Napanak man dyan ni Bakla, awan mo't laintad na. Sa ita, sika, awan mo't itid mo? Ni, ti amok ngamin kat agsingir ka kalpasan ti mano alawas. Ngam ni, awan pa'y makalawas manipod impautang mo ti bracelet. Ada ka matan nga agsingsingir. Masapol ko ti kwarta ita kumare. Iso apa nga asim. Ure agpauna ka pa'y laeng. Ure limagasot no iso. Anya, ay na, pasensyakan kumare. Awan na talaga ti kwartak ita. Awan pa'y kinsinas. Awan pa'y sweldo. Oo na yan ay ti kastoy. Talaga akas taunay ti babawik ang nagpautang kada kayo.
Nagtitiwod kayo umot gayong agbayad. Anya? Rabiin kumare, imay kapay lang dito balay. Ay, naku, kumare. Imayak, ta sa anak makaid na iti ipapan ni Lusing itay jabalay ni. Ha? Napanmot lang ijay? Wan, mare. Ay na, kasta unay apungtot na sa anak kaitad iti advance ko iti impautang na bracelet. Aniya? Kat na may malay dito eh. Awan mo lang na itid ko. Ta saan mo nga rod apa nagsusweldo? Ay, naamok la kumakas jet yaramidan na. Diyak la kuman nangalala itila ko na. Iso tinangipilit, nga oray ipautang na. Sa ita, kas jay matan ti panagsasao na nga umay agsingir. Ay, naku namon kumare. Oray siya kat naklatak mo diti pa nagsasao na kanyak itay ka. Amutan tun inton sumaruno kumare. Oray ipilit na nga agala ta itila ko na. Saan ta na mangalala? Kasla datapay kit din ti dakas. Anya lakit din. Kunak to magking ka ba kay? Ay, wan nga rod lakay. Lawlawan kon anangala iti bracelet ala ko na. No pa nagsusildo, bayada mo tinala ma-bracelet. Kahit saan kanto na mga alaala manay. Ay, saanan na talaga lakay. Iti kaano man, saanan ang maulit pa'y. Kasta ti bagbaga ang ugali dahi aluseng. Kundi pa utang itila ko na. Ngam kalpasan ti manula ngal daw, pataksin na ka. Ay, una yun day jay alusing. Kaslasaan kami nga agkukumari, gapo iti kasjay nga ramid na. Adaya mga minti patag ti pa nagkukumari nung may papaniti kwarta. Kitawam may. Sa bagay matkit di ah. Iso bayadam to dayjay, taustom. Ora ipili nan tumanan tila ko na. Saan mo nga ulitan ti mga ala. Nyalaki idig. Aniya? Kastagam ti may naimbaga dito nana? Ay na, Wayne. Agraraman kayo kano anang usar iti bracelet kas kadarilaw. Ngam awam magayang pagbayad yaw. Ukis tilayan na dahi babae. Ha? Kastagayam ha? Ay nako, iso tinang ipilpilit itila ko na. Sa ita, isupay tadaganas ng agsaw-sao iti kasta. Ay kasarita man day jalusing. Tauray mayat ti panakilangin na kanyak. Saan ko kanunungan day jangar aramidin na. Bayadak tinalak arilo nana. Ngam isubliklat ta. Ha? Ngam sakbay ta ita. Ikak man pa iti pagnakman na. Anya? Aramidin na laki din di tao kasla na yanaklang di kalman. Oho! Nati pa nagkunana kat saan ko tutupan. Ay! Nagbidot! Nasing petak launa yan no pepeaklat ta kas jay! Oh my God, kumari. Tanda pa pananta. Tarasam. Ha? Papananta? Mapantaman ijayan da alusing. Anya? Agasam man ta na panagayim impagbagay ijayan ni nana mo na. Nga agraraman ta kanong amin. Amadan itirilo kas kada bracelet. Ngam awan magkampagbayad ta just. Anya? Tadatapay tinagbalin nga agraraman ita? Wan kumari. No asino pa'y tinangipilpilit itila ako na. Isupay ti sao nga sao. Ay, saan nga agbaling kanyak na kita? Ay, anya lakit din ni Lusing aya? Nalabas tayo dyan ugali na. Dagijay ti tatao rumbang nga ikan iti pagnakman. Ay, alaman ko, Mare. Intaman ni Jabalayda. Oh my God! Makapaborat ti dara ti awanan bain. Oh, da kayo madgayam, Mare. Wen, Mare. Wen, da kami nga rod, mare. Hala, at titibayad ko itirilo nga impilit mo kanyak. Ha? Ngam uray bayadak, isubliklatan. Ngam sakbay na, tungpaan ko pa akastoy. Anay ko! Apay nga tinong palak matatan! Pagka, Awanan ka nga min iti
itibain. Layta ti rumbang kan kalusing. Anya? Sikat tinang ipilpilit itilakom arilo, nga ura ipautang mo. Inutin miya bayadan. Sa ita, agkakadagas mo ti mapan mo ibagbagay ti karuba, nga agraraman kami, kaskalan niya dita. Kumari. Urayam lang nga makasweldo ak. Bayadak ti bracelet. Ngam isublik matlakan ka. Tapno saan mo nga ibagbaga nga agraramanak. Salbag ka. Saan kumamot akas ta, kumari? Kaskalan nakakaasya makisarsarita. Ngam no nakatalikutin ti tao, ado sasawam. Nagmayat adaitan da tangiwat mo tapno mom. Anya? Pangasim ha? Kasaan kan nga parparang kanya. Burakit di tarupa, kunakto man. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Mami, sige mo na. Igatangan ako ni Tibaro ang cellphone ko. Aniya, agpagatang ka manen, kat awan pa'y makabulan, manipod ginatang ta ti cellphone mo Daanan, saanan nga iso ti uso ita? Anya nga ro ti uso ita? Urejisag 40,000 a cellphone. Nagnginamutan? Kaya't yung nga ron akan tsawan dakdag iti babarkadak. Siyaklaangan ti daan ti cellphone na. Sapay awan kwarta ita. Kat mangibaga kayo kinitatang Sige na, mami. Please. Nagmayatin di pa nagmasahim ni tabokot ko bakit? Makaparelax talaga Amok ka na banog ka nagapo ije bangkag. Masahim mo tin nagito'y sakak. Nagsakit ka ito'y dapanggaw. Nagbugo ka mutlaang itisakan. Nadula amay, mapasmanto pa. Sapay nakarangrang yad mga rod. Ilutom ki ida, hintay turog ko. Lakay. Ada ko maibagakan ka. Ha? Anya day ta, bakit? Kasapulan ka no ni Lorna ti baro a cellphone. Cellphone manay. Kaano lang idiing katangam. Naila ko pa yan, Jenwang. Saan ka nung aminin nga uso ti cellphone na ita? Ay, Stone. Binulan mo la, gumatangay. Anusan na pa yung cellphone na? Nay, ape ating madder ka. Saan mo pa nailo dito sakak? Mangted ka iti kwarta nga igatang tay ti cellphone ni Lorna. Ay, Stone. Awan ti kwartak. Bagbagam ki di ta anak mo. Nga isardeng na iti kinasosyal na. Ta saan na abagay? Amumot na ni tatang mon. Kayat yo sangon? Saan na akayat? Nyamot ni tatang? Nag-killjoy! Saan kan nga agmisuot tamang ipamuspusanak? Talaga, mami? One. Yay! I love you, mami! Ay, kunaklakit din saan ka amaranaan diti waiting shed. Mabalin ka di, kat inaldawa ka lumabas sa papan agsingsingir iti pautang ko. O, anya ti matsapol mo? Amangan mo, mabalin ti umutang. Ay, kunakon ket, kasapulam iti cash. Mabalin ti 40,000? Ay, mabalin Anya ti kat mga panagbayad. Inaldaw, wenno, di Domingo. Lorna, apay ngagpagpagatang ka manen iti cellphone mo. Ni tatanga talaga. Pangalaan mi iti kwarta kininanang mo. Ada kwartayo. Ada nagadumot ti paggastusan may. Basta. Ipapilit mo launay ti kayat mo. Imbag kumamo no baknang tayo. Kat na naglawa ti daga tayo.
Kaya't mo asawin, ilako tayo ti daga tayo. Tapno magatang mo amin na kayat mo. Kunakon ket, sika ti masabat kolor na. Wow, nagparibandam na itabuok mo, girl. Ijay parlor ti gayem mo Becky. Ay, ijay, isumot lagam ang nagpintas, nagsilang, nagpintas day ta kolor na, violet, bagay musika, manong itim bayad mo. 7,000. Ala, nagngina, ang mayat sika, san abali, taado ti kwartam. Ay, kat inted ni mami No kasta, inted na niya inutang na kanya, Anya? Imutang kan ka? dimpe mo, 40,000 sika. Dinomingo ka no ti panagbayad na. No kasta, adan igatang ko iti cellphone ko. Ay, super duper. Sosyalera ka talaga, Lorna. Agtip-tipid tayo italakay. Kitway, narigat tibiyag ita. Iso nga anusan tayo pa ilaang ti dinangdang. Way, ore inal daw adinangdang ti sidain tayo. Awan problema kanya. Olor na, ada ka mat gaya man, o may kantamangan tayon. Kapay naggapam, narabyan ka man na nagaway. Bayam ka din, saan mo nga ungtan. Agtugaw ka dito eh. Ay, anya, matanday ta si daan. Nagpakulay ka man iti bukmon. Ni tatang tila dildilawan na. Bayam man nga minan lakay. Di mo ka di kahit anapintas da ito anak ta. Winangam gastos. Agasam na ita dinomingo nga agpaparlor. Conformity style kun kolor dagiti kukuna. Sukat iti kolor kun style iti buhok na. Saan na ngamin nga amo ti uso ita? Colorful ti awag iti ray talakay. Mangan tayo kit din, olor na. Agalakan iti sidaan. What? Ew! Anya da iti kasidaan? Kita am dito ang style mo. Kasla kaariyak mo pa yun dito sidain. Natengday to'y anak ko. Dinangdang ko abulbulong. Agsitsida ka mat itikas to idiubing ka Amo yumat nga allergic ko ti atabagong na. Ngamday ta pala dinangdang ti apanyulot-lotwan. Mami! Mabait lang anak ko. Agin inawak. Umay kanta ito duty inutang yung akwarta. Di mo pigsaan, tama nga numangag ni tatang mo. Pudno ka din nga imutang ka, mami? Katuan dinakmot ngamin sardengan akulit-kulitan. Adan baro a cellphone ko. Thank you, mami. Dinak arakupon ang mga numatumbata. Nakaragrag sakak ngamin. Adan maipasikat ko a cellphone ko. Ay, unayin ba kay? Tanagpudot unay dito'y bangkag. Ay, agreklamo ka pailang kat manalon ka nga rod. Nagsakit pa yun ti sikag ko. Ano sam ta saan kamot anag-eskwela? Ni, aldaw gaya man inakagluton. Unak man no may mangbalon ni Lorna. Ay na, amo na ayamot ti agluto dayjay. Unay mo tay. Inapoy laang magkindinangdang di namaw. Apay, di mo la sinurwanay. Maibagay mat karon itilangana ti agaron-aron. Dahita ka nga may, tabinay-bayam nga agbali na sosyal. Tumalna ka man. Pag-aayat mo lang, awagan na, napintas kun sosyal. Ang saan namot abagay, tamarigrigat tayo lang mo, bakay. Siyak ka di ti paypayapayam? Kituan, pasensyakan atay na ibang ka. Mapaina amin asumra, di ta nakasosyal a restaurant. Kadwak amang mangandag iti babarkada. Paano mapasosyal? Ay, wang gayam. Inayaban ka, dahil bagamang kaninanang mo. Hoy, excuse me. Mami ko na mata. Ah, mami? Sige, whatever. Ibagam ka ni mami, tagbayadan niya inutang na. Apay, panagbabayad ka din? Katanya ngay, di nomingo nga agbayad, kunana ide. Ang sana nga agpakpakita. Anya nga tano i-message mo laangan iti messenger na. Ay, katuan anya ti account na.
dun sa amutan. Agarbis laeng. Inakakasa na nagiti nila ba akabado ni Lorna. Agasumanda ito. Tas si kapay gayam ti manglaba iti bado na. Saan na nga ron akayat nga iwashing ko ta madadaal ka no, sapay puro a branded. Unay kita pa ng parpariga na dahi tang anak mo keng kan bakit. Nay, adda ka mo gaya man, Lorna. Wan tatang, Ing ka mga nay. Nalpas kami nanangan kaninanang mo. anya ti sindayo. Ay kat dinangdeng isubot ti adda. Nang restaurant kamin karagiti babarkada. Imbag man ta parista-restaurant ka pa'y gaya man. Da kami naganak mo. Polos asaan kami makapangan iti restaurant. Kasano mga men, puro natnatang abulbulong ti sidsidaan tayo dito balay. Mami, agin inawak, mangankan. Agsingsingiran ni Kashmira. Jay kano inutang yo. Aywan gayam anya. Ay sus pa nagbabaya dun. I-message na ka kano iti messenger mo. Imbagam day takan kwa na. Kat, anya nga iti kayat yo. Umay na kay singiran dito balay. Na makita nga ni tatang. Ay amang ano ag-message nga agpayson. Kitaan niyo ti Facebook yo, mami. Maaguray talik pa sa klaang dahil yung inawak. Nag-message nga agpayso ni Kashmira nanang. Kan ada friend request na. Ay, dakayat a friend dayta. Kat i-delete yun na. Ay talaga nga i-delete kon. Ang amjak mat amo no kasano. Siya kun ti mang i-delete mami. I-block ko pa ikit din ah. Day ko masaanak ama singer iti Facebook. I-block ko nga rudan. Wow, i-block mo. Anya ti pagtungtungtungan nyo rita nga gina. Ni tatang. Ilamang mo reta cellphone ko. Wan lakay. Maturog kan sumarunuak. Nga terapi, balikid ka balikid. Jak nga ron makaturog. Apay aya. Nagkapiak nga minitay. Ay, makadisturbo ka iti panaturog ko. Maturog ka laang ka di. Ay, hanya matikas to abiyag na ya. Awal lang arulin ti kapay. On pa iti asukar. Kat napudot latan adanom Punay mo ta sakripisyon na ita. Di ka lang makagatang, hindi ti kapay ka nasukar. Manulaang may. Ano santa kadilatan no niya ti adda? Apo, Yolanda, adak, Ha? Yolanda ka no? Yuhu, Yolanda. Ay sus, anya ti aramida na dito deta nagalas abakla. Apay aya. Alabay siyak ti mapan makisarita kan kuana. Si kamot, umay kapaymot dito balay. Ay, kasano mo ngamin, in-block na kamot din ijay Facebook. Nagkulit kamot ngamin. Agbayad ka ngaminin Tano saan ka nakulitan? Awan pa'y nga rod pagbayad ko. Anya? Kasano nga awan? Nagbayagan yung utang mo. Tumalnakas, ano apigsaan ang mga numangag nilakay ko. Kano ka nagbayad nga Ne, anya bayad? Awan lakay. Ala agawid kan. Ay, saan nakapagawidan? Agbayad ka pa yung umuna. Apay aya, anya ti problema? Awan, mo nagkakit din. Nas ka na mamon nila kay mo, nga dadakkel nga utang mo kanya. Ha? Utang? Di ka lang makaururay mo at agbayad akto ka di. Mano ti utang naging ka? 40,000. Ken, di na pa'y pulos pinaunaan. Heh, anya, nagdakkelan agatad day ta. Inan anong day ta agatad Yolanda? Inggatang na iti cellphone ni Lorna. Anya, naggastos ka iti kasta kadakkel para lang iti cellphone ni Lorna. Agasam day ta. Agtutongtong tayo madamdama. Anya? Oh, anya ti makunayaw. Apay asaan kayo magtagtagaray? Saan yun sa amin lang agimbagak? Nangagmilakay. Saan ko mabalin ngayon ako dyan wang kaw? Taiso ti pag-araraw. Total, da kayo umot ti nakakaammo ngay mutang. Da kayo nga raw, tirumbang ngagbayad. Anya? Ikarik tatang. Saan ako nga agpaspasosyal? Ay, rumbang lang. Nya laki din day tapasosyal ka. Awan pa'y mo iti bukod mo abiro. Agpasosyal ka. Nagdantun bukod mo apagbirukan. Nya laki day.
Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Kayat mo asawan, ti inosaryo itay alugan kin nila kay mau, iso dayjay ti kagat-gatang yaw. Ni nana mo't, saan mi pa'y ama ko na aginatang mi nana? Gaputa hulugan day jay. Ha? Wan nana, day tatipod no. Hulugan lang tilugan mi. Awan mo't kaming ti umdas apag fully paid mi, iso ahulugan natan ah. Si kaki ti mo't. Uray hulugan, basta makuna alugan. Kan, makuna ako kwayaw. Sa bagay mo't kit di ah. Kat, inton ano ngay ti blessing na nga raw. Iso nga imayak nana, taday ta ko mati umay ko ibaga kada kayo. Ha? Umay kayo intun Sabado nana. Ada basit pagsasangwan tayo iji balay. Kahit yung asawan, nakita yung tika barbaro alugan da kumari Irene. Ay, napalabas ko nga min ida-idi kalman. Anya ay tilugan da nana, kotse ka di? Si ka talaga, an-anun da nga'y kumamot ti kutse. Elf ti ka barbaro alugan da. Elf ti nalada, tapno adda usaran da amang ipan iti apit da ijay ilay. Apaw, nagdakkel. Sa bagay magkiti ah. Ado ti maitulong na ti elf alugan. An-anun da nga'y ti kutse. No pang service da laeng akat addamat ti motor da. Ayun, isang tula ang elf ti nalada. Ado ti pakausaran na, ngam ti kotse. Adayumot Alaman ta urahay ni kumari Irene nga umay balay. Siguradong awisan na day dyan, agpa-blessing ta. Pangasim kumari ah. Umay kang umaintun Sabado iji balay. Un ka ti kumari, dalag mo na iya. Madanaga na adita awan nga min ti amok nga sabali nga ayabak, amabalin nga agluto. Kat no kayat mo, kaduan ka pa nagpalingkin tong biyernes ah. Ha? Un kumari, i-close ko ti salon ko iti duangal daw para keng ka. Apo? Kaslapod no ah. Ne, impagpakalang aruda nga pudno. Alaman nga rod kumare, inton Biyernes, masapa ka nga umay jibalay may. Talo tayo kadalakay ko ama pa nagpalingke. O sige, un kumari, no worries. Agyaman ak unay kumare, talaga si kalaang ti kumarik ang manamnamak no agkasapula na. Naimbagman ta kayat ni kumaring baklang o may makipalingki kada ta inton Biyernes bakay. Kayat na adi, amumot nanda diya kumarik. May salaang nga awis ko kankwana o may adagos. Ha? Awan anyaman na kankwana no isara na ti salon na. Umay lang iti pangawisak kankwana. Ala, kit ikam tumot titangdan na ano bilang lang. San mo aliblibriyan ti tulong na nga uray kumaring? Ay na, saanan lakay, amok ti ugali ti kumarik. No siyak ti tulungan na, saan na kaya't abay bayaran ti aldaw kan bannog na. Amumatan, saan lang ako mari ti pangibilbilangan may ti tunggal maysa. Sa bagay mo kit diya. Ikam tulat tangarodan iti makan, wenno anya dita. Ikam tulat tangarodan iti makan, wenno anya dita. No di na kayat nga awaten ti kwarta. Aywan alakay, numakan ti maitad, alis to ati kumarik ngam no kwarta ay saan? Ne, apay dagi tadduan nagdadakkel a palanggana nga ug-ugasam, kumare. Ha? Ay ko kumari, ipan ko dyan da Irene. Ha? Kat no inton bigatan ti blessing ti lugan da. Iso masapul da mo ti nagdadakilap lang gana, kas kadaan niya dita. Anya? Ha? Kat, anya
Anya ngay tilugan da akabarbaro, kotse ka di? Saan, kumare? Elf, tilugan da. Inkas da, wano hulugan. Sigun kinkwanak at hulugan ka, no? Put! Kunaklakit din ano kas. Ha? Mala kumare, ipabulod mo tumot kanyak dagita apalanggana. Umadanimot lang ang ti pa-blessing mi ti kotse mi. Anya lakit din. Anya? Po na yan, anak kadamdambol na rin kinlandong agasawa. Naku namon lakay. Dumble dakit diya talaga. Aghulugan dalang aruda ni tulugan. Elf pa'y lang. Nagkunang mo na pa nagpampanunot. Hindi pa'y laang kunang da nga agasawa. Kasla pa nagpampanunot ti paltat ti panunot da. Sa bagay, so asaan ang nakaskas daw? Hulugan tilugan da. Hulugan mo ti kotse nga alaan ta. Ngam dumalata ti kotse ta iti elf da. Awan ka purma-purma ti elf da. Kasalamot lang. Ay, kinko ko. Ha? Gawin mo. Kita nilang daw nagbadoy, agbadbado. Agtiltil layo, nagitibado. Awampay ka purma-purma na. So akas tamad til at ilugan da. Awan ka purma-purma na. Ay, itakip ding aldaw ati blessing tilugan da. Kasta ka di ba kay? Oh, makapapan mo. Ora awan. Agsaga na takit day. Para iti pa nagpa-blessing tamad iti kutsita inton umay alawas. Oh, da kayo matimasabat ko, kumare Brenda, pare Bagong. Ha? Abay, ada ka di ba ka? Kwa, nakapulis kayo madlaw nga da pagnayo. Ang mga no makasubli kayo adagos, umay kayo to ijibalay Ha? Ay naku mare, saan kami nga agbibisinkin nila kay ko? Anya? Langag mo masiguro timbaga tasawa ka niya. No tiyaw awis mo, kati blessing ti elfyo nga awan ka porma-porma na. Oho! Da kayon tulaan ti umay ijay balay min, no agpa-blessing kami iti kotse mi. Ti us-us to alugan mi. Kaya't yung asawan, gaputa elf tilugan may, saan nga us-us to alugan? Anya matay. Nagdambol kayo mga kasawa. Aghulugan kayo lang arudan itilugan. Elf pa lang mat. ay. Anya? Yeah. Talaga asaan nyo nga amo nga usaran ti utak yo. Napansamot nga mi nandita dapan nyo, iso abad-bad da kanyon, anya laki din. Tawanan bayin mo tayo, Brenda? Nagturad mo tinanang bagay ti kastakin ka, kumare? Nagmaya ti panangawis ko kadakwada nga agasawa. Nung kasjay mo ti sungbat da. Unay na ti tao. Nagpadaan da pa yung nagasawa. Salpang kini. Oray tilugan aka iruruar mi, adda maibagbagada. O na yan? Uyawin da tilugan nyo. Kaput ako chikanuma tilugan ang hulugan da. Wan nga ron. Isumot ti bagbagada itay nasabat ko. Never mind them. San man nga isuda ti mga dadalin taltaw mo? Ragsakam kiti da ito nga aldaw a blessing tilugan nyo. Wan man kumari. Isukit din ti mang dadaol ti aldaw. Oho! Alakit din. Inta na diyo kusina. Inta tumulong nga agisumpot iti watwat. O madanimatan ti pangaldaw, kumare. Apaw, nagmayat-matan ti kutsiyo, Brenda. Nagmayat at talaga, anana. Us-us to tilugan mi. Tilugan da ay rin ati jakam mo. Anya, kayat mo asawan, saan ahus-hus to alugan tilugan da? Saan mat at talaga, nana? Kaano pa'y anagbalin ahus-hus to tilugan da mat? Hulugan lang arudan, elf pa'y laang mat. Anya, oray hulugan tilugan mi, at least ako tiyan. Saan ang nakababain nga iparang kadagiti tattao?
Nang runa no adda papanan. Kutsi ko naman. Brenda. Apay, tilugan nga elf. Presentable ayano kas jay nga adda papanan. Ha? Nakababay na pag-service. Saan to mga min nga agpampanunot dagiti akin lugan? Anya lakit din. Ay nanana, no kuna ni Brenda saan kami nga agpampanunot, ay nagbidot itiray tang imbagana. Ha? Isungarod nga elf ti inalami a hulugan, tapno pang kayod. San akas kadakwada ang nagaladala ang iti hulugan alugan, tapno na pagpasikat da iti tattao. Ay, pudno dayta, balasang ko. Ti elf alugan me, kat malaon na amin dagiti natang nga apitan me iti bangkag me. Iso ti pakausaran na. Kastamot ang dagiti ag-apit dito ayan tayo nga awan lugan da, kat mabalin a pakilugan da kada kami. Ay, wala. Saan kami nagala iti hulugan alugan tapno pagpasikat mi laang? Kano kunada, asan nga usto ti lugan me? Anya kuma, awan bibiyang kuman nana. Ay, wun man. Bayan nyo lat ta isuda asawan dati kayat da asawan. At least, tilugan nyaw tagin income. Ngam ti kutsida, pang display laang. Anya laki din. Unayin na ganyan nga gasawa. Nuan niya lang ata ay ati parikot da iti lugan nga inalata. Saan kanungarod nga us-usto ti elf alugan ta? Anya? Tilugan da kano ti us-usto alugan, kaputa kutsi adi. Kutsi nga. Nagirwar da laang mo iti kutsi. Tapno da pagpasiga da. Ken adda mako na alugan da. Nya laki din. Ay katpud no day talakay. Iso nga elf tinalata. Tapno adda pangkayod. Adda nayon ti income. Bayan talata ka di inalakay. Awan tinasaya at nga ibunga na no pampansin ng talatan ti bagbagada. Sa bagay mo kidi ah. Ubla-ublakit di ako na ni Donna iti drama nga niya lakit din. Ay wana. Ubla-ubla ki di. Aguyaw da latan o aguyaw da. Awan bibiyang ta. Ay, nakasanuitan lang ay. Manumutin abulan asaan ta nakabayad iti hulugan alugan ta. Ay, huling nga rod ba kahit? Kasano nga ta na ito yan? Sapay nagpadatamad nga ang trabaho na ita. Sigurado nga adamanan umay agsingir ita. Sapay nabagaan ta idi na udi abulan, ano saan ta pa'y makabayad ita kat guyudin dan tilugan ta. Bakit? Ang mga noadda mo amabalin a pagutangan. Pangasim mo ito na. Irimidyom ko mapalang mo. Anya? Ingka kalagiti ko kumarim. Padasim pa lang ito umutang. Sana balit abayadan tamay. O sige, tapadasak man ti mapan umutang kini bakla. Bareng adda kwarta na. Bigbigat. Kung naklakid din o sino ti tumanok-tok. Si kamat gaya Mari Brenda. Nasapak nga imay dito yung balay mo, ta umutang ako ma. Anya? Utang nga ibagbagaman. Apay, umutang nga yamat ti nakairwar iti kotse. Si kakit di mo't kumare. Alang mo't Nako, I don't have enough money. Tapos ipautang ko ken ka. Kundi ala kayo ti hulugan alugan. Na mawamang gaam trabaho yo. Ha? Anya? No mangirwar kayo nga minitulugan ko, mare. Siguraduan nyo nga ada pagbay, joy, di binulan. Nagirwar kayo gayam, nga mawan trabaho yo. Kasla nagala kayo lang itilugan, tapno pang display. Saan ka tay? Ha? Anya? No makasao ka mo't kumare. Putno mo ti bagbagang kan. Kita ti alpalugan da ay rin, nakat katawaan yung agasawa. Kunayo pa yung asan ng usto ang lugan. Ngam at least, kumay kahit lugan da. Iso nga da pagbaybay da iti binulan da kayo nga. Ha? Saan nakasla ka da kayo? Kundi kotse kayo. Ngam awan mo trabaho yo. Iso nga awan pagbayad yo. Saan nga agbayag? Guyudin dan ti kotse nga iparparamag yung agasawa. Nagadumot tan nga imbagam. Napaiswan ka kunang gidi Ala,
Pumanaw ka. Tawan mo't lang ti may pautang ko kan ka, salpag ka. Pasikat kayo ang kasawa nga. Awan mo gaan pagbayad niyo. Yan lang, hindi na. Apay ngay nga awan mo't ng tilugan talakay. Ay, awanin ba kay? Ginuyot dan. Anya? Anyamot tan ni kastabyak. Manulang abulan ka tatari di alukan. Ngam ginuyod damot tan. Bakit? Una yan. Anyangay nga ron. Agtrabaho ta adwa. Tainton makaurnong ta. Sa atamanin gumatang. Taykas man. Sa nahulugan ay. Nakababain lakit di kadagiti kaaruba lakay. Nga ron bakit? Manyangan. Kasta talaga tibyak. Naimbag pa'y tilugan da rin tadapay lang. Nalabsak ang nakaparking ijay arubayan da. Ay, sana ulatan. Nay, magmag na kamutaan, Brenda. Ayan na nga itilugan nyo nga ipanpanakal yung agasawa. Anya, idinapalpalabas nga daw. No lumabas kayo anak kasakay iti kutseyo. Uray yu lapaspasan, uray iti ayan tinaurnong adanom dita kalsada. Ha? Gam ita, magmagnakan, tawanan. Ginuyod dan ti pang display alugan niyaw. Nana, mas daawak ngamin ka na kayaw. No nagalalaan nyo iti turadyaw ang nagala iti hulugan alugan. Sa katawan mo trabaho yaw. Anya nga ita. Ay, nagadumatan nga imbagayo. Bakbakitan kayo alabid. Oh, ti kunam kiday. Pudno ti imbagak. Iso akas taunay arurun mo. Ay, salbag ka. Nya laki din. Kasla binagkat mo ti lobong iti lang ama paray. Ayan na nga jilugan nyo nga may. Ano samot ti magmag na. Ay, sikamot pare. Manumot tinalawas tinapalabas manipod naguyod tilugan may. Kasta ka day paray. Naimbag ka pare. Tadapay aging gaita ti elf mo. Wen atay kay kayod kumay. Iso nga da pagbayad kaw. Anya? Awan maganap iti kinapalangguad pare. Nakababain laki di akas taunay apasikat yung agasawa. Hindi ka barbaro tilugan niyaw. Ngam iti sana nagbayag. Kit ginuyod da. Gaputawan ibayad yon pare. Pare. Iso nga awan tinasayat nga ipaay iti kinapasikat pare. Imulam da ita iti panunot mo. Nya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.